Ngisu ban empa ke jing lam ti ke jong blai. Oh ya pada gajing ngat linti ke jong ah. Babun tili kisnong habang ayo hiru berwan yuk cat ni ke sengi bertap ni ke vote ke bakordor. Kalau gajing kermen ke bakra bagi pat ba ki dangjir. Ada gajing pon dang ailat dia ngakum kata kalong kemi nong mi kemat ban mi kemat. Muslim konstitusi. Kejiggermen deka scam ha scam nomor ba nakaliya ke jonga ngala IT hoblay yani ke kam nadu bas dang hi haba dia wajib bakhe bakrum ki biang ibet pada ngi scam kuma daka jis nei jonglay daka jingur ku jonglay ba daka jong kat jonglay pada ngi scam kalong ba hoblay hi un sakta pai ba jok jomulai baro bagian buat bapti saw kami bat masalah mana yang ngaji syakri kebang hatam nam tagi pai ba jok mulai Tokum u sitting MDC Bayo kalat sistem bandon hapo district council aso komen sibun ya kaba kum u MDC jong de gadong kathain hapo nongpo constituency ru nilayo kalat ban ya ther ya thain ban ya kren ya sibun ki mat ki issue hapo jong ka district council lakade hakabede bat ka riti ka dustur ka khendeu ka siap bat kumjuru ka longkur ka longjat ka sensar khada tenrai ka bangla yo ban ya penurlong ya gini gimat ke bakongsan hapo jong ke district council hakane ka tem ke bangi yo ban longkum ki MDC